Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag ng orasyon amin papagayam. Shoutout kada Myla Caballero Manganaan, Miana Domingo, Erlinda Asuncion, ken kada kay amin anaaya tamang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka. Kat ita, agtoy ti pakasaritaan anapauluan. Aglumba asumipsip. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Kita ang daya babae na napan man ang medyo barangay hon. Mga alamot siguro iti sidola na wano barangay clearance. Saan? Nakita nga na nakamalukong impan na. Anuan na nga yung malukong ipan na iti barangay hall. Ipalos and found na. Ada karga na. Nakita mo na karga na. Amuklat ka na. Kano nagluto iting kiwar. Bay amlata. Si Kantupay. Nang tad ka mo iti barangay hall iti spaghetti, di nagluto ka. Para kini kapitan lang. Kadagiti kakadwa na ito pisina. Tas tamat siguro, timpan ni Nena. Masurunan kiti kinasipsip na. Apay kasuron mo katagpada kayo. Unay daytan kaka. Apay Nina, agkara-birthday ka ah. Saan mo't kap? Naira na laang nga nagluto akmot iti tambo-tambong. Iso umay kayo mo't paramanan aditoy. Nagsayat kayo mutan kanitina. Pagsinsinoblat kayo mat nga umayagitan iti merienda. Ay, diya ka mo kuana kap. Tasya ka talaga ano agluto ak. Si pupuso nga i-share ko kada kayo ken kadagiti karuba. Nagsayat kayo na bumarangay. Sana all. Ay na, kap, basta damang tedak. Libre man ang arte merienda amin iti opisina. Namnay, saan kami adamaw dawat ha? Kaya narigat mat, no inyag mo lang arudan, sa ipasublimi pala ang mat iti palayaw. Talaga kap, mabainak mo ten ano kasjay. Nanay ko ka, ano sumungan. Ni Martina, ramdaman na nakamalukong ngayon na. Sos, kakadwa, talaga busbustogan na tayo. Manmanutikas kadali na kantina nga umay mangyag iti grasya. Basit la dayta kap, basta da kayo ako ikak akanayon. Unay daytan kaka. Apay mo't dayto babae, takas taunay ti kusilap na kanyak. Kusilapang kamamot. Nang bastusan, pakamot dongrit. Ay, sika, ati dongrit. Pwede ka nagkastay di sa ni Kapitan Nitay. Tapno sinupalpal na kakumamot. Sip, sip. Ay, nagsao di sana sip-sip. Agap apa kayo sama at Nena, Tina. Ay, saan kap? Ada siguro kap apa ni Tina. Ni Nena, tada kap apa na kap. Kita nyo mga ada kapinalot yun dito. Ay, awan kap, unay daytan kaka. Nagloko dayja at Tina, tatang. Apay, nangipan manan iti merienda at kapitan. Katno nagipan kamay. Naggidan kami kit di ngam ti kaluksaw ko, kat kaya nakit din nga apaan ni Jidalan. Apay ngay akasta. Ay, jak man amoy ti dayja bagtit. Saan mun atutupan tapno saan kayo ang maawagan adwa iti bagtay. Ay, unay daytan kaka. Baya mga isulang ti maawagan iti bagtay. Saan ka ang makipagbagtay kan kuana? Makapasuron tumot to gali na. Unay daytan kaka. Ang karaidak ditaw. Iturong ko dita dagiti rugit. Apay ngay nga iturong mo dito ayan may data rugityo. Kaya mo, ta akupag ngay purwak kang katina. Rugityo na itaw. Bagtik
ka talaga. Kasano napanditayan nyo nga itirugit ni? Sa lawasaw ka talaga. Awan nakam mo. Ayang talagan. No di mo kaya taday tarupam ti saganak. Padasem. Ano ikaw? Ano yung pungon ang muntan? Ano ikaw? Idumudum ka. Ano ikaw? Tukulang titingin ka. Isang din gaman na ita. Agubgubal kayo kitden dito kalsada akit kita di taong aglabas. No awan ni tatang anaganawang, talaga at tukulot tatungod mo salbag ka. Ay, darong ka! Inkaitan, darasem! Ay, talaga makana! Hustag! Unay daytan. Unay daytan kaka. Unak metken ka di mo tutupan, tasabalit ti ugali na dya at tao. Ora sino mat atatang, masuron iti kasjay akina sa iro na. Anya ngay ita, di napasubo ka. Darum na ka pa eh. Sana ka mabuteng tatang. Sungbatak at ipangidaruman na kanyak. Napanag ka ni Kapitan. Urayak ati sumons ko tatang. Awan nagpakumbaba ka na kayaw. Nagpada kayaw ang nangato ti Puruana. Nagpada ang nakarit kan high blood. Unay daytan kaka. Kitaas man ni tati laing da dyan, nena. Apay manantina. Pabarangay ko Anya? No, basid labanag na ita. Inurno sila ko manadua Takababay, no yung danon nyo pala iti barangay. Ay talagang ibabarangay da jay. Pagat-pagat naki din. Saan nakamat siguro nga ipagat-pagat no awan basol mo? Ay basta. Saan ka na sumanautan alpasan nga naidarom da jay? Gungguna na. Ngay daytan kaka. Kaslasan kayo nga agkaruba no kasta. Da kaya ti constituent na nariribok. Amoy da ita. Kagurgurak ti tao aman nakiapa. Kano, impagat-pagat nakmat, kapitan. Dandanin na tukul ti ulog. Apay nga impagat-pagat mo ni Tina, nena. Kano, iturong namot amin na rugit da di arubayan mi, kapitan. Madi atikas jay, Tina. Ay, rugit na malaang da jay kap. Sana puno da ita, kapitan. Puna! Stop! Diyak kaya ti bastos dito'y ahiring. Tandaanan nyo rita, no bastos kayo adwa, agawit kayo. Dispensaran na, kapitan. Dispensaran na, kapitan. Diyak nakita ti pagtenga nagririyan nyo. Iso nga awan ayunak ka na kayo. Tilang kayat ko, kat agpakumbaba kan agkinaawatan kayo. Diyak kasapulan ti tangsit nga umay agpatulong diti barangay. Tandaanan nyo rita. Kapitan. Saan nagaputa mangmangtid kayo akanayon iti merindami dito kat laklakaan yung taglabsing kadag iti paganurutan ti barangay. Dagiti aggubal kadag gabaw, kadag palot iti kalsada kat may parig, ngam inaramid yung kitday. Nagawa na ba inyo adwa? Iabog na mga minti, rugit da, kapitan. Bayam na ta kumaa, ta imay kakanyak, ta siyak ti imay nang kita. Iti kasta, isolayang timultaag. Kat sikamat, Tina. No panunutan kat basol mo, rasikatim mo na anang aramid iti banag ang nagtaudan tiririyak. Ikaw, kapitan. Ala, urnusin nyo ti bagbagyo. Maurnos nyo ka di ita. Depende kan pa na akap. Kasla di mo kaya ta maurnos Tina, tasan kang agtagtagari. Agplan-plano ka kadit, saan na nasayaan? Ay, saan mo, kap? Agpinakawan kayon, itamot lang. Taado, ti kaso at amingag. Unay daytan kaka. Oh, apay nga nagkirin na makikin na awatan. Si kamo nga mintimun una, Tina. Anong surunak? Apay, amasuron ka, Tina. Awan, kap. Ulitak. Diyak kaya ti man nakiapa di ti barangay. Diyak kaya tinangato ti Puruana. Diyak kaya tinatangken ti ulo na. Tadagita ka babalin ti mangted iti nariribok a barangay. Uray pa agkaraited kayo ti merienda sa anak asisipsipan.
ken kagurgurak ti sipsip. Oh, naawatan niya, timbaka. Nawatak kap. Si Katina, di mon samot na awatan. Tasan kamot ngagtagaray. Nawatak mo kap. Doon naawatan niya. Agtignay kayo nga runen amang pakawan ken agpakawan iti tunggal maysa. Kap, no basol ko ti panang tutup ko, Kat, no basol ko ti panang tutup ko kinitina, dispensaren da kapitan. Kun dispensaren nak tina, iti panang tutup ko ken ka. Tina, sika kumaatag kidaw iti dispensar ta sika ti nakaigapuan ti rire. Nagdanos ka itirugit ti arubayan mo kat impan mo iti arubayan da nena. Isa na kapungtot, kat tinaray na ka na sinapag. Nagits mo, Tina. Wan kap. Apay nga raw na jak mauray nga kidaw ka iti pamakawan. Pride ka mo niya. Pamuyo, pung ilag ti Sara dagiti pride. Tanudi mo kaya ti paisuro, si kanti kapitan, tasyak mo ti mangsangdoken ka, noon niya matirik na, naawatam tina. Wan kap. Saan nagaputa mangtod ka ti merienda ko nakmanan? Saan kami mo tanagkid-kid daw kan ka ti merienda? Disnudo ka mo tanang nangtod ka nagigay. Gamna kita kat saan na kaya ta samon, ang malakas kan di ti barangay. Nawatan niya. Ura day tangka ka. Mala, panawan kayo bait. Sanay, makais-isbu ako ni ti kapaot tayo ng agsasarita dito. Kayat kau, ano agsubliak after 5 minutes kat nakapagkinaawatan kayo. Ura day tangka ka. Di ka to mga may. Nagsakit ti tungod ko, tinamayam. Masurunak ngamin na nakakita tinaramid mo. Rugit mo, ibirleng mo, itayan may. Masurunak ngamin kan ka. Anya kumangay mo ti pakasurunom kanyak. Masurunak ka, iti kinasipsip mo. Agpada talang nakarkaro ka pa'y sumipsip. Takanayon amang niyog kay timakan dito'y barangay hall. Ano si kamat? Among tina, masursurunan ni kapitan. Isungor na, Kat, iso nga urnusen tanday toy. Tano saan, ad-adda makapungtot ka data. Iso nga road nginikan na 35 minutes. Tapno makapagkinaawatan ta. Agpanunot ka mutin kanagamiris kan. Sige man langan, tapno malpas. Gusto mo't kaya diti ka panunutan ni Kap. Sursuruam ngamin nga aklunan ti bidot mo, Tina. Saan mo nga ipatangken ti saan a husto? Ken surwem met angamin tagpakumbaba. Kore si kamot surun tayo amin. Ni aday tan ni Kap. Ipakita ta anak kapag kinaawatan tan tapno malpasen. Unay daytan kaka. Nakapagkinaawatan kayo mo't katan. Kap. Nasaya at launay. Ala, mangaramid tayo ti kasuratan, asan kayo nga grilipay. Ano addan turum sa adiyo pag kinaawatan, ket iyo man nyo kanyak tasyak ti mangurnos. Tanudakda kayo laang, saan nyo ang maurnos ti bagbagyaw. Ang mga nagpinenget kayong tumanal, ang sapay lang kumaa, saan na maulit tinapasamak aririya. Maikariyo ka na. Kap. Unay daytan kaka. Inayon ko pa Uray kinusilap laeng, jak kayat akas tati aramidon yaw. Tati ko silap, ket mamagil ayam mag itirik na. Nagkinita kayo. Aginisem kayo, sanay tati kasayatan. Ala, aginisem kayo man. Unay daytan kaka. Kahit anya tinagbanagan ti hiring yaw kanitina. Ayos kamin tatang. Naurnusan ti amin. Saan nga ulitan ni Tina tigapuanan ti ririmi. Nasaya no kasta. Naragragsak mo't lang ti agkakaaruban no kasta.
Ken nalaglag ang tirik na no daragsak iti panagkakaaruba. Un atatang. Saan kayo pa'y maibabay? No naragsak kayo, makapagtinulong kayo pa'y no darigat ti maysa. Un nga rod tatang. Awan nga ruda, iti parikotso adwa kaninena. Awanen tatang. Iso ano agluto ak madamdama iting kiwar ket mapangkuntungot ikan. Ay ket nasaya tayo ta kapanunuta manak. Tina! Abitin cooking ka! Nay! Nagluto nga min nila kay iti tambo-tambong. Itay madama ti hiring. Umay ka mo para manana. Ay na, nagsayaton tina. Agyaman ak unay Agluto ak payla iti ingkiwar. E bagbaga nga ron kin ni tatang umay kamot ikan. Ay, iso aya! Un gayam. Nga lang. Luktuwa mo na tatulungan kan. Ayunay na itan kaka. Di nagragsak ti kastawi. Unay daytan ka. Kasta ti agkakaruba, adama ko na akin naawatan ken kinaragsak. Agpin na digo no adda. No awan, agin ni semlatan. Unay daytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Aglumba asumipsik. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.